Kumbola mriango wa hiri. Mstari wa kwanza. Kujalo kwa Musa. Vikara wakati huo kwa ukamwana mlume waluko lolo Lawi. Achenda hala mche waluko lolo Lawi. Mwana mche akifunga mimba na akijela mtana. Hareo hona kukala yemu hohoni mzoshomu. Wamfita kwa muda miezi mihamu. Bayari ho kala kadima kumfita kaheri. Akimuvindira kada ukanyasi. Akikaha kalami na kidhani. Akimuhala yemu hohoki mwangiza moka dauni. Gonya chinda kahika iza nyasi nyire. Kanda za muho wa Naili. Mkulu wa kicho wa yemu hohoki zitula nyakure vichache. Alolere kala vindakalazi. Vikara mwana wa kicho wa fara wa kitaramuka kwenda zingwa girama ziko muhoni. Kuna humikia makalama naendako kanda za uo muho. Baye mwana wa fara wa pesa kareo kada uko nyasini. Akimlagiza muhumikio mwenga akakahali. Kona roho kuzaka gunula, akimona ye mwana. Na lolawara anarira. Moyo kimtika mazi hata kiamba. Yuni mwenga wao ana Abrenia yuyu. Vikara ye ndugu akiche ye mwana, akimuze ye mwana fara wa kiamba. Nikakumalira mwana mcha Kibrania aza akiuwa mwisire yuno mwana. Ye mwana fara akimzigizi ya kiamba. Aenda, kona ya msichana achindangu hei mame ya mwana. Ya mwana wa fara wakimwamba ya mwana muchi. Muhali yu mwana ukana ya mwisire. Na minda kuriha. Kujona ya mwana muchi akimuhala ya mwana achindangu wa mwisa. Yuyahu muhare hokalaza kamuka ya mame ya kimuhirika kwa ya mwana wa farao. Ya mwana wa farao kimuhendia mwanawe. Baki mwiha Musa. Kwani wamba mwana yuyu na mtola mazini. Mstari wa 10. Musa anachimbira kwenda Midiani. Bai Musa roho kalaza kala mtu mzima. Siku mwenga wambola kwenda asemberera Ebrenia. Atwa luko lowe. Na akiwa na shomarisho kalama na sirima. Kwa kuhendeshwa kazi kumkomu. Akiwa na mmisiri mwenga anampiga Mwabrania. Yani mwenga wao watu wa Musa. Kona viriahu. Musa watu hamatso kuku na kuku. Kaonere mtu. Akingwala gayemu Misiri. Gonya akimufita mitangani. Kuna zacha, Musa roho mbola kaheri, lola kwenda ona Brenia airi, manaheha. Akimuuze mkosa kimwamba. Kwani unampiga mwanzi yo, mtu akimzigizi ya Musa kimwamba. Ni hanari ya kuhende ukale mtawali wehu, na mlamu uli wehu. Vizo na mala kuna laga za rijo ngalaga yu yahu Misiri. Kona Musa wangirwa ni woga, na kine na kimoyo akiamba. Kuzi vinamanywa. Mstari wa 15. Farari hariho visikira wamala angwalage Musa. Ela Musa mchimbira farao achenda ishi Midiani. Narofika kuko akikele sihi na kisima. Vikara mlombi wa kuko Midiani wera anasi chana fungahe. Baye makiza heka mazi. Makiza za madauga kuna sero ili manese badra babi yao. Ukimbolari sa makiza ainga ela Musa kiru ngarara. Akiaviza na kinesoro badira. Wasichana marahu ya kwa babi ya Reueli. Iye wauza kiamba. Mbona mzao ya mapema rero. Makimzigizi ya makiamba. Arisangi ne mazahuinga. Ela fuka heroni Misiri mwenga. Fuzi ya kwenda mtekeza hukisimani. Yende ya zefu hekera mazi na karinesoro badireo. Reueli kuza. Bevi na hiko. Kwano ni mzamricha. Hayaka muhene za humire chakuria. Musa akikubali kuishi na Reueli. Reueli akimuhala mwana Zipora akimloza Musa. Zipora akijala mtana na Musa akimha Gerishomu. Kwani wamba nizakala mjeni kahiza insi njeni. Vikara baada ya muda mure ya mtawala wa Misiri akifa. Waisraeli makiendera kulumira kahiza utumwa. Makirira kwa utungu na kiriro cha kimfikira Mlungu kozulu. Bai Mlungu akisikira kulumira kwao na akikumbukira kila ganaricho chika na Burahemu na Isaka na Jakobu. Mstari 25 na wa mwisho. Kwa utu huo Mlungu akiwaonera mba za Israeli.